Ćao svima, dobrodošli na moj novi klip. Danas ćemo snimati pitanje i odgovore. Pošto ja toliko nisam poznat, ja ću čitati komentare sa drugih klipova i vidjet ćemo. Prvo, ja inače sam uzeo majmin telefon, ja snimam sa svojim. Ok, prvo pitanje. Koliko imaš godina? Ja sam skoro napunio 9 godina i oko 7 sam počeo da snimam. Ok, idemo na sljedeće pitanje. Koji ti idol na YouTube? Pa idol mi je Serbian i Adnan Bro. A inače volim i Muđu, nego nešto ne volim ih zato što je čalepila mi je 100. Ok, to ste već svi gledali. Idemo na sljedeće pitanje. Da li bi radije da... Ovo je malo glupo pitanje. Da li bi radije da umreš i da spase sve ljude na svetu ili da ubiješ sve ljude na svetu? Da ubiješ sve ljude na svetu. Šalim se, naravno. Zato mislim... Ok, idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je... Zašto... Čak ne, to je glupo pitanje, neću da odgovorim na ružno pitanje. Pitanje broj, ne znam koji broj. Sljedeće pitanje je da možeš da biraš između youtubera, da budu u tvom klipu. Šta bi više želeo? Da je s tobom u klipu pod A Adnan Bro, pod B Serbian i pod C, kako se zove, da su oni huligani iz gimnazije. Ok, ja bi radije teo da je Serbian, zato što je on mnogo poznat, a i možda mi donese neku popularnost, ali dobro, volim, nemojte da pocenjujete se, možda i vi postanete veoma dobar youtuber, možda ću ja postati nekad. Ja sam u sobi, da, u sobi sam. Ok, sljedeće pitanje je, opet nešto da biram između A, B, C. Pitanje, da li bi radije pod A da znaš da voziš s auto, pod B da jedini znaš kako da se spašaš od zombi apokalipse, ili pod C da si jedan od vanzemaljaca? Pa da auto mogao bi pobjeći od zombija, ali bi mu hoteli, a sad stvarno nešto. Da se jedini zaštitim od zombi apokalipse. Naravno, volao bi da dođu neke, ali pitanje, da, tako. Ok, sljedeće pitanje je, ovo je neko pitanje za pjevača. Koji ti je bolji pevač? Saša Kovačević, je li ovo Saša Matić ili Kovačević? Ne, ovo je Saša Kovačević ili Saša Matić? Najlakše pitanje. Saša Kovačević, njega obožavam. Sljedeće pitanje je, da si neki youtuber, koji bi bio? Muški youtuber, koji bi bio? Neki poznati. Pa najradije bi teo da bude Stefan Vuksanović, odnosno Stefan Vuksanović Muđa, ali tu su neđe oni Serbijana volim i Muđu volim. Ali kad bi Ćale stao, bi ga slovio stao. Ok, znači, ili Serbijan ili Muđa. Vidite zbog ovoga. Sljedeće pitanje je, nisam ni gledao pitanja. Sljedeće pitanje. Da si mogao da... Ovo je najgluplje pitanje, ne odgovaram na ovo. Pitanje. Da li bi radije da si bos na snegu ili da si bez majice na snegu? I da ležiš na snegu?
Da sam bos na snegu, definitivno. Da sam bos na snegu. Ok, sljedeće i posljednje pitanje. Da možeš da biraš između... Ovo je glupo pitanje, ne odgovara na ovo. Sljedeće pitanje, da možeš... Opet nešto glupo pitanje. Izvinite zbog glupih pitanja, ali... Da li bi radije teo da si... Padimo kamera. Da si pro u igricama ili da si popularni pjevač? Da si, a ne pro u igricama, nego poznati snimatelj. Pa pjevač ili snimatelj. Ja bih više tada sam snimatelj. Ok. Još jedno bonus pitanje. Da li bi teo da zameniš sobu za neku koju hoćeš? Pa ne, meni se baš sviđa moja soba, kao što ste gledali u room touru moje sobe. Ok, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. Ja sam se baš trudio da nađem neka pitanja sa maminog telefona, ali većina njih su bila dobra, a 2 ili 4, 5 su bila loša. Ok, sada previše dužim. Ok, vidimo se u sljedećem klipu, a do tada... Idem na Facebooku. Da se dopije svojom. Ćao!